Babu Palus Makdoh, Principal Rengkat Kinong Penyat, Kinong Hikai, Bat Ki Kena School, Jongka Mangkathiang Makdoh Memorial Secondary School, Nongnup-Umpowin Malasnai Ribhoi District, Kila sedang ke annual sports meet ba Khan Rio, haka Nyau Tarik Risau, daga Jing Shong Shit ke Bakrau, Bat Kaban Kut haka Kendai Tarik. Haka ni kasingi la play ya kanika sports meet du Kongsan ba Wansuk Makdoh DTO Southwest Khasi Hills. Ubah Joseph Makdoh, Presiden Sengkur Makdoh Pelun, ula ai kejingkran Priang Burom yuk Kongsan, Shuaban sedang yaki program bapher hakani kasingi. Haka jingkran Ubabu Joseph ulayat hu lingkot yaka history jangka jing sedang yakani ke school. Ulayat hu yakani ke school laseng daga Sengkur Makdoh Pelun, balapli haka arpusau tarik rempang arah jarsan, da ubah RR Makdoh CEM KHEDC. Ka skul kelas sedang da arpusan ngut ki kena skul beningkong bat menta ka skul kala kiu syaka sauspa sau pongut ki kena skul ki bawan na ki Shong bamarjan. Ulayat hu ru ka kenhun ya lek matrik beningkong kala mi na ka skul ka bakentup sangut ki Samla ka senam arjar arpau bat baro ki lapas lut. Haus nam balala ka skul kala pha arpun ringut ki Samla ya lek matrik bat baro ki lapas pha bat don ki balayo distinction haki katu ka ni teli ki subject. Ubabu Joseph ulapan pau ke jing sngongu i kinong hikai ki kemi ki kepa kinong trei bat ya baro ki kini ki long kemi bat ki parakur ki balakershan do yap ban kentiu ya kan ke skul syaki kenjang ki bahajrong haki senam banwan. Uba wansuk Makdoh kumukongsan haka jing keren ulapan pau ke jing sngongu i Khubor ba penyat ya kan ke skul ki balakhat sngoba ya u bandon bantah haka ke sni play ya kan ke sports meet kumukongsan. Ula kentu iki kena skul ban shim ya kan ke sports meet kum ke lumpung ya lekai ka badap da ka jing kemen haka jing jongki. Ula ongru daya it bat puram Mangkathiang haba pishim bantah haki jing Yakob ban poi syaka thong jing job. Ula penkan maru iki kena skul haka ke sngi da ka baong. Ka sports kalong ka badon kam ban kentiu ya ka koit ka kia haka met ka phat bat haki jing mut jing perkhat. Uba GM Roy Makdoh, General Secretary ke Sengkur Makdoh Pelun, ula ai ke jingkran Khublai sngongu ya paro ke badon bentalang ban penkrau ya ke sports meet Jong ke ni ke school. Ka Blue House kan session mega salute Kapten Armiki Mashring. Ladang dengan sekolah kalong mentah. Enang mandi Kristong, Jong pi. Ngap yang sobaha kena Khubor, ya chip kasun berom jengi, bawan suk Makdoh. Rengkat bat imisus jengi kong, siu jengi, iprakini bedalang kena Khubor. Ngap yang sobaha ya General Secretary Jong Sengkur Makdoh jengi bedalang kena Khubor. Ibala pensingai, badai mesim, ya kena sekolah. Dia subharu ye pelok jungai bawa lapo nora bedan hak nek Khubor. Ya kikimi kikpa bedan hak nek Khubor. Rengkat ban mapi ki kun Jong ane kathai bagi dia kena sekolah bi ye jungi.
Klampet berkena kesengi, kalau kesengi, kapan pensak jingkan mawingi. Mat kamtam AEP. Makanya kesengi kalau kumpulang mentah. Denamar Jong P. Ayun ang kena kapor. Ngasngaw padam dekat mesin ke jingkman sikade. Ban piang subhai pi paro. Mat kamtam. Yakito ke brenok senyang. Agar sekolah ke bang melak pun kelak. Ya ke oleh Shong bang kuah dua boleh. Bat ke bayar don ru. Hadu mentah je prakinya jengi. Dia berterai borba. Lasisang yang sobat dan rengkat bat kia kena kepor ni kita ke babun. Kia melak bandon. Mar ki kam ke per. Kia melak bandon hak kena sengi ke bangi pli kena. School sport Jong ke Mangkathiang Makdoh Memorial Secondary School. Andai kita kat tu kan ni ke berdalang hang nak por ngap yang sung bhai pi paro usam ara jarsan de usam surgical medical school yang ke bala pli hak arp sotek February ha kan ki jaka kali kan dei ka klauba cloud ke jaka hak ba I miss pressure I kong pressure Makdoh I bala ai so bhai ni sekarang kan ki bhai yang san Yo berpeli ke school hang ni. Haying tapi berit bat mentah kalong mentah. Delang ba jeng nak senyang jeng bebun ba. Akan ni ski kung chief guest. Jong kan ni sport meet. Kaba la pendap yang ada ke jing su sarong bat ke jing su kuben ke krau. Ngashimi ni kabu pan ai ke jing su lengkong. Bat kerpang ya Khubor punya school inong kai inong punya ia ketika sport meet namar wa pilak mau ban kot yang ban ya dan lengkap bat pi akan kesmi ke Kerpang nai kulai ya paro beda dekat ini basaki ke kesmi ke Kerpang Jong ke school apa saudong ya ilum diwa katno kejing tanat kejing tiang bat ngidon pedeng jongi hani kapor natap dari jisno tanat kejing kemen bat kejing krang jongi bagi lala on pendap kat ia kini ke function ke krau ngakwa pan ai ke jing duai tapi baro kena school kinong kai gimi pa bat kinong tray ba pinyo ai kemet ko pai bakya kenang ba mila ban mangai pedeng teng ni ke jing tray system jongi namuta ni school ke jing ila kai sport ke jing sha kamdei tang ke jing ko kalong ke jing kai ke jing ni jongi wi ayai penken mau yang ini balong, badan kecingkit ni, kecingit relang, rengkat berkecing minat, nang begini yo ketong kecing job kai kecing keman, oh, isupu kata kecing job, dengan ini kandan competition, apa kandan kinong job, buat kandan kinong rem, hendrai kinong job kin keman, hendrai ki besar job, kin temang, hendrai besar job dia bandan pak mesin ban yakun ban yele yakini hati senam ban wan kang bukin yo ban kai usul jing job kai recommend kan ba ki barem ini kai yang ibu nang trash tom bat berlong ba Malaysia ha ka jing em jong iman kasni ka jing yele kai ka pelong yang i ban yo ko takia basta jingmut bat bala bania ya kejim ba klai syaki kena school ki bai simenta kan ni to ile kai da kejing ie da kejing sunu tunat bat kejing sunu buram bat kejing ia buram bai bai rawa longi simenta man kejing ile kai ga long galat ban long brio man brio banang ha kejing em berpeni kejing long ke bakrau saya sisien ngakwa badai ngu bakrau ya pi blakot
yang abang dia dolang yang ni Khubor na ai jing kerman ba kani ke sport meet kan long ke bajok ba pun selur ye ki wei pat ban sim mentah hang sele kai ba ban long ginong job om tang hang ni nrei haki stage ki ba prepare haki level ki ba prepare kata la da long at district level at state level lani national level so tanti ni pian dia ngai play baro Lun balong ro ka sponsor body ya kan ke sekolah dan ai ya ki kintin kublai na ka banta kani ka annual sports dia aku play principal I noikai bagi staff iba long ya kan ka 16 annual sports day mentakasi the opening ceremony. Aku beliau yang chief guest, beloro DTO na Arliki district, ibala langpor, langkanang, panpli ya kan dika, annual sports day mentah kasi. Kumjuro ya I message ni, ibelong ro inya ijonga, ban iksiu, ibalong ro inoikai school, jongka Maulai Presbyterian Secondary School Yorang Hab. Kajing don kan jumpi nya ka ai mensim yese kino ikai ma pipidi no ikai. Ji ni sibon kajing don kan jumpi. Na soban aku beli ro ya. Presiden rang ba jingi sengkur Makdoh Lun ba Joseph iblah kloy ban pedang si ka pembek ni program lang bagan kes. Ngani kesi ini ai tintin pedang sobha yangi baro. Rengkat bat I perlok jeki mah tiba lawan sembilan bat ki gidina nongrak mah beli sebuan ki cinta kan dalam kecempi sebenarnya aku beli ro ya I ki long kenyi Makdoh I wei long kenyi Makdoh di dingrus Makdoh I bajudon barobor banon pej kan school dese manga ba presiden nyukampoi ndai ni te bat iba Yones Makdoh balong ro u basan jong kekur Makdoh ibadan hasenda akapor bangi presiden sekretari nyimla panpoi ini kidon akan ke school nantang asuman ai kublero ya ki ni managing committee jong school aba ajimul si Biang ihi stand, yai don kam Makdoh, yaki banda lamare, and Jew mashring. Third, Red House, day mapi Makdoh, dayok biang I Makdoh, anisha lau, naki shadap. Ban pentingan singkli refiki mashering sapi don hi pale ria akor lamare. Second college ka Yellow House dabyang ihi stand yai don kam Makdoh yaki banda lamare anju mashering. Dabyang ihi stand yai don kam Makdoh
Yaki Banda Lamare and Anju Mashring. Third Red House. Day Mapi Makdoh, Dayo Biang E Makdoh, Anisha Lau, Naki Shadap. Day Mapi Makdoh, Dayo Biang E Makdoh, Anisha Lau, Naki Shadap.